February ni som pakwa inrin ni sang ni som ni pani ani Barmaram indona chanchin thar ber le khovel chanchin thar ngai nom tak tak te tun truma hian kan thlir ho don ani tun hnai mai khan kaya state ko pui loi ko a Myanmar sipai le karen pasal tha te anin khuain wai chiam maya kareni defense force mi pali thi in mi pui sang chuang in an in le lo an tlan che san he in pe na hi sipai engamo zatin an thi pha kareni democratic front KDF thu puang tu in a soidan chuan an mi le sa thi jinga pathum thei rel kongbula ka hlum ania pakhatero mainglon wat ta an chen ina a omlai sipai ho lai puimu in aden fu wanga thi ani ve thung kareni defense force KDF mi le sa paliba ka hian kareni nationalities defense force KNDF mi pakhata thibok KDF thu puang tu in a soidan chuan in beina awang hian civil mi pasari in liam antuara mitam takchu tlan chengam silavin an chena hmuna danbe an ni mek bok sipai lampo hi thi le hliam nei cheu thei ni in an langa khopui chunga in be kan ni wangin chiang takin kan soi thei lo ti in Myanmar sipai te din mun hriat mai thei ani lo thu a soi KNDF battalion true officer pakhat chuan ram chunga ral tlan te tranpui tu pol le tual chung mi tlo ngai ten mi pui tang khang te chan chuan ha hi an thok meka KNDF sipai te puin arem chan dan angin an pui ve bok ti in a soi tual chung pasal tha te soidan chuan Myanmar sipai battalion ni zetin san state atain kaya state hi an pana heti la hian an ral beina helicopter te chuan loiko dimoso sarto township te chu boruak athain an vel vet mai bok min chimi de tomin an thei angin an imbua sei meka keini lampo kan imbua sei na sat angai hle ti in KNDF officer pakhat chuan boruak lian zok in mung mek nia a hriat thu soi kareni army te chuan Thailand ramri kiang mai om sarto township a nat town sipai hmun an lak thu le Myanmar sipai pali an man thu an suya hetinga sipai hmun an lak nu dar ka chan ve emole ka hian sipai ti hian helicopter mangin an ron bom ve thunga ma se an mi le sa thi le hliam anom lo hlau ni in an soi Myanmar sipai ten tharum ma chuana sarkar an ham thluk nuwa thunei na an pong la ka tangin kum khat alo tling tareng mai sipai ti hian rampum pui mai chu boina an hnuk luta thi sen mangin an in bual ani ber heti la hian kan hria tel tur chu Myanmar ram hi nambil armed force tam em na ama atanga sipai te point an thunun hlei thei lo mun tam takom na ania khatia ram a han boi tak nuaya khan endik armed force tam tak chu mi pui chanin hun rem chang chu in anon pen chuak supa mi pui lamin sipai ho nun ron na chu se pui ruwa tor klok aya ti in tual chung pasal thapol PDF an din ta zung bok nen ral thuam lama chungnungin an din mun thaviau in langma se Myanmar sipai te hian mi pui thlop an hlo lo tlata kil tin atanga an beirona wangle endik am group ral thuam nei thafu an omnok awangin Myanmar sipai nol pui tan heng nam sipai te hi ra hrual mai chi an di bik tlat lo heng pol sang te hi sipai te ai ma an ram chin hre chiang tu mi pui hnen atanga information poimo dong zung ani wangin sipai te hi an chan thavia win lang thin ma se a che fu lo zo ka an tang jing ve khop mai ral tlan sarkar national unity government NUG in hui hai na atho tak nu phei chuan ram pumin sipai te bei turin an in thurwal emati mai pal a olta a sipai te tan takpo tran pe e ka tran angai ta ani ber mai hun hian eng tiang che in nge a her chhuwa pui dor hriat ani lova Myanmar sipai te hi mual pho takin an tlom don nge ram chunga an mani beile tu dolin ne takin thunei na an la chang don nge ni eng tiangin emo an la sir tlu kanga tun ma din mun lai ang reng tak ang khat an om le don zol chete nei lo tan chon eng ma hriat lok thei ani si lova an din mun zel hi ilo ngai chang zel ri phot mai te ang Association of Southeast Asian Nation Chairman le Cambodia Prime Minister ne bok Han Sen chuan Myanmar ram boina le har sana chung chan chu
ASEAN chairman thar ti tur le chinfel tura ada ta mi mai a beidong hul hual ta ani bere Cambodia dictator Hun Sen a hian ASEAN chairman na hi thlakat le achan ve or chau alawana Hun Sen a chuan Japan ambassador to Cambodia telna Khratian leilon do honna in khoma heti hian a soi Myanmar chongchang a hian ka in rol po in min soi sel thowa ka in rol lo po in soi sel ka kai tho do na wang le ASEAN chairman ka ni chung hi chuan engma ma sona tak tak a thlen thei don chung lawa ASEAN chairman thar malak tura ka da top mai ani hati Cambodia Prime Minister Hun Sen a hian ASEAN chairman ni na hi thlasom le ni som pali hun alani ani Mr. Hun Sen a hi Myanmar Army ten thuni na an lang nuwa ramdang hruai tu Myanmar rama jin om chunala nia January ni sari tanga ni ria chung khan Myanmar ram hi atlo ani Hun Sen an Myanmar ram atlo ma chul kan hi khan ni kumlama ASEAN ram hruai tu te le Myanmar sipai sarkar in rem siamna 5-point consensus te kha mala turin a hril non ne ni he 5-point consensus te hi ti hlotling tur hian ASEAN Special Envoy to Myanmar rama ajin turani ti atilma se tun thlengin ASEAN Special Envoy hi Myanmar rama alajin theilo ni Radio Free Asia RFA Khamar News correspondent Soidan chuan Mr. Hun Sen a hian Myanmar tual chung buina chinfel tu chungchang hi angai tha lia achan pakhat chu Myanmar ram ajin lai khan do ang san chu chi amu theilo wang po ani mai thei ani ti ASEAN ram ten Myanmar buina an chinfel dan tur hi beisei omlo chu ani lawa kumin kum top lam hian ASEAN Special Envoy to Myanmar rama ajin huna thil chu achiang tura an ngai deuh ani heti te nuai hi ASEAN ram hruai tu te Myanmar chungchanga an che dan a hian ASEAN ram te hian Myanmar sipai sarkar hi hrem deuh an la du deuh po ani mai theiye February ni sompanga thole ni khan Sagain region a Myanmar sipai jet fighter atla a pilot athi sipai thunun MRTV in a puan dan chuan he jet fighter hi Sagain malam kilometer song paruk vela la dil chunga atla thlona hian jingdar som le mini somli pathuma ama viltu Mandalay region tada u sipai airport nena anin biangna hlawa heti lai hi thlo ki kiau ajir tan lai tak ani ome tual chung chanchuak tu pol te soidan chuan tak sabung sang an char te chu sipai helicopterin ala veka he thlo theinei China siam rong pol hnoi ania Irrawaddy News in atalan dan chuan tual chung report then khat chuan he thlo theinei China siam jet fighter Nanchang AF-5C Phantom leilam sipai te puina chi ni in an soi thlona tlangna por hi sipai ten air strike an nei na sana lai ani wangin mitam taken exercise ne a thlok dilawin operation nei lai a che sual ni nan renga hetia a che sual thu social media vela adar hian mi puilam chu an lom nge sipai lam an ti el zong ni Facebook lama phei chuan pilot ta thiam ti zona atam le pakhat phei chuan dila sangha te an hi meu mo ti in aria kani chu Myanmar sipai thlona hi China le Russia siam ani deuh bera tuna thlo theina tla ang chi Nanchang 5 AC Phantom hi amang ve ram dang te puin an chol tir vek towa China ber puin kumsang ni som khan alo chil tir to ani Myanmar Air Force thlona te an hlui to hlom awangin an che sual zau zawa ni kumzun thlapo khan sipai thlona che sual awangin ami chuang som pani an lo mang thak towa kumsang ni som pasari phei ka chuan Andaman Sea sipai thlona lian che sual wangin mi za som ni pani anti-fai pak to bokani sipai ho tu te chuan khom dan diklo wanga tla a an pu ve tlat hung tunlai khovel thil thleng langsar ngai nom tak tak breaking news thlile thuak teng o Ukraine chungchanga Russia le US in ebnakal zela Russia chuan Moscow a US official number 2 Bart Gorman chu an chuak ti State Department chuan atalang Russia Foreign Ministry chuan US in chan mumal neilowa an ramatanga Russia senior official an ho chuwa wangin a chan le natan Gorman hi Moscow chuwa san tura hriatir ani ti a soi ve thunga US chu visa war chokchuaka pu bok Gorman hi US Deputy Chief of Mission in awma
karmasa khan Russia hi achua san to nia soi ani State Department thupuang tu chuan kan DCM chunga Russia thil ti dan hi a huat thlala om hle a hei hi ram pani in kar boruak ti chhezwal tu kan ngai kan chanle dan turpo kan ngai tu me kan yeti gorman chuan valid visa aneya Russia hian kumthum ala om tling lo deuh ti soibok ram pani te Ukraine chungchanga an I pe mek ba ka an ram khopuya palai te da chungchanga po an boruak a thalo mek ani US chuan an rama Russia palai kumthum chuang om to da chu chuak vek turin atiani Russia chuan hei hi chang letin Moscow a US palai kumthum la om tling lo po chuak turin ati ve nga la he an thil ti dan hi adik lo tin US chuan soi marse Russia lam chuan om zenei lowa US in Washington a Russia embassy a minister counselor an ho chu chan let na ani thu a soi thung Canada police te chuan an ram khopui Ottawa a COVID-19 in kai huaina dan siam du lo hun rei tak nor huai hot truck khal tu zinga an ho tu pani Christ Barber le Tamralis te chu an mana thu buai an siam sak don nia soyani truck khal tu te nor wang hian Ottawa khopui nun phung po a khai lak na sa hlea atum khatna tam Prime Minister Justin Trudeau po in emergency law alo puan pha to bok khopui chunga lung oilu na lan tirna hian truck lian zali ba ka motor dang engoma za chu parliament bul ko nga ani korani thu nei tu te chuan kalson tura ria tirin an om lui zel chuan an truck man sak ba ka an insurance ti topte an bank account khoi che theilowa hrek saka ten wawa police te chuan nor huai hota ong khom te no dar ma in an zinga no pang om te huai chu ani dan tur chu Child Welfare Agency tenen an ngai tuat mek tian soi ka liam ta ka top khan US ram ribula kong an dan chu thu nei tu te hian an no thian fai tua border crossing trucker nor huai hot bo sai chu tun kar khan ti top ani to bok Hong Kong a COVID-19 sikai pung zel wangin sikai te in khung sana turin hotel room sang ni chuang te bo sai ani thu Kerry lam chuan nimin khan soi Hong Kong a quarantine facility te chu khat ti to ba ka damdo in khum 90% vel chu lu khania damlo then khat te kum upazok te po telin khum anin chan lo wangin hospital ponama khowon le ruasur nuaya te an omangai ani thu nei tu chuan tun thla chung runga tin sikai tha ta chu allet somruk vela an pun bel thuan soya China President Xi Jinping pain Hong Kong malak na ber tu chu sidar tu ven le khuwa khena siam ani thu alo soi to bok sikai te chak zo ka mu chu ani theina tura test tam jok nei na turin ni ngani khan China train Hong Kong a mobile testing vehicle engoma zat an thleng sikai te in khung sana tura hotel room tam jok ro man chung changa CK Asset Holding nei tu billionaire Lee Ka Sing chuan an hotel room palia room sang thum chuang anda thei thu soya San Hung Kai Properties pain room sang khat anda don ti soya New World Development chuan room za sarivel an ro man thu soin Henderson Land Development din tu Lee chung kwa chuan kum upalam de tan epidemic material leina tur Hong Kong dollar 10 million an thor to bok ani India Ram Court sang ber Supreme Court chuan Uttar Pradesh sarkar hena kum sang ni som pokwa Citizenship Amendment Act CAA do dana lantira nor huai hote thu boy asiam sakta chu an thu boy su saktura asil nuwa heng mi te sum a choi tir po pikir le vek turin asil Chief Minister Yogi Adityanath kai huai BJP sarkar chuan Supreme Court thu pekin CAA do dana lantir truma vantlang le mimal thil ti chiat wanga an thil ti chiat man choi tura mi jani somsari pali ta hriat tina pek to thu asut ti soya Justice DY Chandrachud le Surya Kant omna bench chuan state sarkar chuan nor huai hote sum choi to zong po apeki le vek turani ti in hemirual hian thil an ti chiat chungchang ero chu Uttar Pradesh Recovery of Damage to Public and Private Property Act noya state sarkar chu angai tu thatle a phal sak bok Gujarat court chuan kumsang ni pariata Ahmedabad tum engoma zat bom ti puana inlam hnoya thiamlo chantir to mi somli pakwa jinga
mi som thum pariat te chu nimin khan thi turin an chung thu rel sak kum sang ni pariata Ahmedabad a bompok wang hian mi som nga paruk an thia special court judge AR Patel chuan mi som thum pariat te thi tura an chung thu rel sakin cheng sing ni sanga theu choi turin atia midang som pakhat te po dam chung tang tur le cheng sing ni sanga choi turin ate bok kumin February niriat khan Gujarat court chuan poi khoina thlenga inham hnoya pu zinga mi somli pakua te thiam lo achantira midang somni pariat te ro thiam achantir thung kum som pathum chung za the tu bu hi ngai tu ani nu in ni kum September thla khan an ngai tu fel thei chaw ani kum sang ni pariat July ni somni paruk khan Ahmedabad kho pui chunga minit somsari chungin bom tum somni pakhat zat ti puania Sarkar Hospital Ahmedabad Municipal Corporation ero LG Hospital ate bom hi apuak tel ani mi som nga paruk an thi baka midang zani chuangin hliam an tuar boka police te chuan he poi khoina hi Indian Mujahideen nen inzom te thil ti ni in an pu Indian Mujahideen hian kumsang ni pania Godhra Gujarata Hindu le Muslim in tual wang na thleng chung changa phubalak na atana an ti ni in an pu ani viewer ta hne na ngen na atop na han zeb le tiang kan channel min la subscribe saklo viewer te zinga khan in omang ti kan renga min la subscribe saklo te kha min lo subscribe sak ve ngai turin kan han ngen chuwa tin kan video upload thar te hi in lo dona in lo mu ngal zela in lo mu zong zong theinan in tan po ol samjong na tur khan ni dona notification bell kha in metanga ola in da don ya